Assalamualaikum. Iban mutuah lon piara patah rono. Jadi seputnya kalau nak sepilih barono na motor Innova Reborn ban hitam empat baru na euro meroto. Tahun 2021 manual bensin. Warna hitam. Ban cantik dah mentang 20% ban tak tebal mentang. Kilo area dalam juga pajar kena. Yo bensin cara bensin. Ya, bensin. Motor tadi tak mentang pelapon glay. Ya, motor hana kendala sapu. Ban. Yo cocok tak untuk bapak-bapak katanya kan. Orang-orang kerja kantoran yo cukup mewah. Motor pi ban roll pegah. Motor lebari. Cocok untuk keluarga pi cocok tak no. Harga ji 280 bisa nego amban. Yo kondisi motor. Body kaleng. Cat motor original. Golom sisip mensapu pi amban. Harga ji lagi lo buka puno. 280 nego di tempat. Nejak ju bak showroom tayo di Banda Aceh. Aira Jaya Mobil Banda Aceh Batoh. Pas depan McDonald. Kajian menan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.